district assembly elections no very 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 serious. Ye didi agro. Ya no troka oh na assemblyman abatwa so de. President na mu no de na waya amayen. Na minister na MPs na my den afia kan to assemblyman. And so mpata mo se e beto assemblyman abai. Sa assemblyman na degrade adwukwan no so mo a. Hey, sa wo MP ne nam ho. Wo ba yen ye ho a tantra ho. MP no ho Pentecost da. Oyada. Me no sadam tia no me maka o, be sadam tia o. Straight na ma yegu ama o. Na ma ye free. Oyada. Oyada. Greda kura keke ne be pa kwan so na aye motobo. Baby adu kumetie ensuota can't be nkwafa ne madwuma. Enso ya assemblyman na ho won be pedi bi na pa greda edu ho. Emre me ka bi kire MPB okuma so ba bi se na kwan wuntimi nya so a greda so fa so anya yi. Yemfa assembly elections ne serious. Enti na bibia ya basa no. Mesaw echina botwi na kwato aba no echina ade bia wo ye bia jai. Memo bia dada na assemblyman abade oh assemblyman abato de no enu nti na empata mpuntuo no so aya BCBC K1 time basa but the do time SSA yenya yire ye ho a na ye fa ye da chene hye ye nsam ne ye bo ho bra hwe say ye assemblyman abato ni ye ma ye akono a ye benya won a sabi mani nsan obi a ye benya won a eti sa adwuma na se na wodu assembly ho a wo bayire MC no wudi si no wo bayire ne say dankran said ye beya obetu ma mpuntu abawe mu ho na esanse ye ya manager jeje mu ntino etoda abahwe no na chese aye basa Ghana baby aye dui anka senka by now enye MP na ka MPC wo mugu nkran na ka MP share of the common fund no na ka ye jai na de no ma assembly members no na assembly members no de aye adwuma because me kwasam nyame ni mu nie areas bi wo ho a wo kwa MP mfaso bia ni so ho areas ni bebre obekọ MP ni mfaso bia ni so worship a modern assembly members and what those areas no na that's like ye pejani free MP ni free akonwa so by force near the assemblyman ni transfer ye yank ye faso bia ni MP ni bi so won wa de common fund de ye common fund e to hu de bidum de ye cause we share district na mu a onam na na constituency mu a bibia government in the aba bo say MC e cho ya na DC is return MPs ne kunu cause one first carry mo bra bia ho it's about time say a fat district assembly elections is serious sister brother say form where very stronger and na betimi dia hoɔden na free form ha na dia basoro. Hey, we should begin to listen to our assembly members than the MPs, no? Because MPs, one can say to so much failure. One can say 275, no? One can say to so much failure. They are aware. They know they have failed us. I found no more ya bibia say, "Hey, be here." Edru ka na sika nkwa dia, omu na akọ na bibia ya kama ndi house ho be ma obi otu kwan bia stop it. They know they have failed us. Aka from her. You need that's why your assembly members, the assembly women, you. That's what I'm saying that. Echna, adebia wuye bia jai. Kona kwatwaba no. Memo bia kancha assemblyman abatwa de. Assemblyman abatwa. No! Nipa bia beka sa asem na chono e bambafo. Ye ma from ho ye den. Unim sa politicians, ma menka se bincho, fatu trim. Politicians no, both NDC and MPP. Womusro se form ho be den. Womusro se form ho ye den pe trouble aka won. Eti be srew
yen start e chena yema fom ho nye den yen na yem botwi wo de wo kɔ adwuma to aba no wie da kɔ e che kra sa na general elections we ni yen say anye holiday wa ho enti wo de kɔ to aba no wudru office na why later ka just ko di line so kɔ to aba yen timi nyi wadi ya ho abeka chen labor commission for na chena yen nyina me mekɔ akɔto aba no wo so kɔ da kɔto de na bɛboa yɛ nyinaa na fam hɔ etimi ade me so yɛ assembly member na wo me number wo de abɔkɔ wo de twagum mu sesi ya oh me boso ama sesi ya ma me hwɛ abegum te sɛ nkran ya yi no makatupa owo mak atupa ma wonyaga mankasa frɛ me number no me de yɛ adwuma me mfrɛ mak atupa ma wonyaga ɔno yɛ assembly man na wo gya wo tetegu oda no matre mokwa montoma no mokwa montoma no bless langmante akpanu ono wo ono wo here akpanu electoral area ewo upper yilo district mokwa wanfa number na woda no amfa ma okwa na moje mu aman boko Daniel Williams Kofi Duncan ono ewo Afransi gomo Afransi electoral area oh mokwa munje manamam boko Tete Richard Kwesi awebu akwa North constituency electoral area baya ono ye Afija electoral area ewo Tontro polling station mokwa Montomano okay we Theodore Goja Kwasi aspiring assemblyman wo awadiwo gome Tigo be hwade we na bɔ ne yie ma me na metimi abɔ we ye bɔbɔ ne sei awaden apadiwe gome and voter region or number 1 Sanso ana one mudu de betch the muntwa kakra muntwa kakra na fe yenko Sanso ana Margaret Ajiman aka Authentic Mama e man de montoma no owo ahimbronum electoral area e wa kimoda oda number 5 mokọ ya na mu de team so Margaret Ajiman Bagaram no authentic Mama wababa di assembly woman na ye kro no Mankesi Meduma's electoral area Omega no radio presenter mokwa mtomo Omega and so age na ewo Reverend Samuel Obiri Okra Kojo kroni di no hey me kra kwajo ati we sofo mukọ ya tem montoma sofo Eastern region shi na chese ye ne ye kro no ya de sese ye che wo ho kra Jerry Cloche ewo in Sata Mangwa say electoral area na nsuta na opese oka mehu nsata ana nsuta whichever way electoral area inside Adanse South district nti ono so mokope na mo de team so de amano Barnabas Oreku ewo asasetre ewo Obowu area ho ono to so number 3 okwa na watu amano Kojo Asane Amonu Arthur ewo Nima enkran heya teacher Esando Aguna Biakwa ono ye number 1 mokwa na mwatu amano Sanso ena Isaac Ejemensa Amasama electoral area aka Escoje koye guy pacho CJC yentumano ntimpacho mokwa munni choice wo say Isaac Ejemensa woni mba binum benyasem ese motomano kama pa motomano kama ena afei ma ne biaba Linda Dad ewo Teshi Estate North Electoral Area ewo leje kuku me se woda number 2 mokọ ya Linda wo yoba motomano
montoma no tantra say ye nya oba MP anke yepe e channel pa 6:30 e be bie phone lines na mamona fei ye na ye kro no ni amugi wo la shibi ono no wo number 3 or say I seriously need their vote nti ni si o hia vote no pa o fa na vote for ni inshraba o si ubuadu wo awuronsua electoral area ewo atiwa montoma no twenebu akodua ono wo esiakwa esiakwa twafo electoral area owo number 2 ono so a journalist montoma no journalist fund montoma mo ye na ye beka mo asema mamu montoma no na watimi akọ tem Adwa Brago Asare who Vako electoral area, the only female Adwa Brago a guy brutal Munimam Komisa MPP Tamais constituency women organizer Miami ba Naomi Pam Komisano Adwa a guy brutal wokwa toma adwa wo dru ho pe adwa na sasa wotoma no straight adwa da number 3 adwa da number 3 se said list ne ba ha se na mu na mpa assemblyman elections na monka ade se mu na mani je ho ade mese men frame number no unim number na wo frɛ na send message mum na me mmoso mama nka se frɛ me wo frɛ me amemfa me kato Fifi Duncan de masan kandada Gomwa Central Fifi Duncan makan no ena Slevanos Achu a member assembly member for Okomante electoral area wa shaman order number 4 mokoya team na mo de aboso e de amano Samuel Tetena ye na yana if you hana okay order number 2 Sebrepo electoral area e wo pon katamanso Sebrepo edin bi wo kwa wudi assemblyman ho se wo ma mpa bom yeden tempa boni tumu yeden pa I say please I want to know the one at Tantra Hills night market me I don't know opa chana kura metuma begina no watwa mame Suzy Lino Bonwuri Koji electoral area ewo Kwame Krom oye number 1 pacho Muntuma Suzy maya nde Muntuma womo Jerry Samuel Japan aka Foreman on the obey adwuma na Foreman for the obey adwuma na amamu Foreman obey adwuma na kama pa candidate for Himbronum electoral area oye number 4 ewo tiasia from Plain South district ho ose odase ho ase ho makaje ko for 2000 ase ho ade bia wase bia so de wiase bibia wase bia de for jo se opemu ase pa wacha se onene ai awana omse ye friend Kanzo edi omde ba no bibia wase bia de wiase ase ho de pa kwaku sego ewo dunkwa electoral area ewo Gomwa West order number 2 wokwa na wato ama no Richard Bama Agoda aka Tinto Chebia Himbronum on the Montomano number 1 da soro ho Krobia me koso na yeto assemblyman election ko bia wa we kromo hin so ompene Fabra na me hwe Bernard Ansa kokomlemle Bernard patro mokwa montoma Bernard order no ma sen edina ma Sansuna William Nana Afuakwa Jamra aka Rush or the Rush or the terms abeya adwani na obeya adwani na sesi ya hyehyehye owo East Tanokrom ewo Takrade order number 1 montoma no abanche poster yefe George Uniana George Kofimia aka Prof Wabin dada esra wa we assemblyman we musa no ho a mo ba ha mo ho order number 1 otesoro ho esro wa no da we ye Jatagon electoral area momma modiana monto mano mokwa monto mano papa George Kofimia order number 11
Community 11 hona aha okay community 11 say na nkrofo pa assembly election mutifia monka moko amontoma no na adom fm ye driver ba ko kwamtwum order number 6 oko unit committee moko ya montoma ne assembly man no mani ye vote ni bebre kwamtwum so ko mpacho edoso ade no edoso papa yesu mpacho akyere beto aso ye bebo assembly election the same time be timi campaign entende akyere no ye be modern afei yetimi aboboso ede de aka ni na ede amamo pacho mo so a oh na ba ku bi shemu ha ba bi na nka je na me hwehwe ya aya asemi enti samu assembly election no pamacho mon fan very 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 serious. Marian Edunkatia Bayano Nidino Yefreno Adepa Sha Adepa baby ono or you very affable mother to all, efficient and effective, development oriented, adaptive to change and a unifier. Tiasao Mokwa Laliko electoral area Laliko electoral area Muamunim no dada Mudruha na Masheshe Marian Edunkatia na modia one to say pine na what they abano na chesel wabedi assembly woman or hona bibia I come any AJ Francis any AJ what tantra electoral area unto kwa now the man say pine and then AJ swafem na ye krono na bibia timi atodi em say apon Mary Fabɛwɔso nyasem apon show Fabɛwɔso ndem apon Mary anu ntututu camera ne fa no mpem ha na bomodi na chance mfa mam